Nihlala nawe lapha mama uyathengisa ungubani? Mina ngihotshwe Magumbo. Kunjani Magumbo? Ngiyaphila linjani? Magumbo ubona uthengisa amabhanana, uthengisa amakhabishi, amatomatisi. Uhamba njani kulezi nsuku? Hayi akula mali. Yathengisa sibili but akula mali. Ilanga lonke uthi uthengisa ingaki ngawo nje? Nxa kunje vele ungathengisa $10. Uyabule nhlanhla ukithola. Uyabule nhlanhla lokuthi akula mali. So impilo nende yakuma kwenyuka. So sokulobunzima kakhulu. Kulobunzima njengoba libona sithengisele emaphepheni. Siyasifisa lathi ukuthi uhulumende esicabangile siyayifakela amashedi. Sibe lathi phakathi kwamashedi imanxezulu isina seba le challenge yokuthi uyabawusuvale istand sugijima siya kumalapana usathengisa. Challenge nale kade sokuyaqanda njenganamhla kuyagodola uyabusa emqandweni. Endenye challenge yethu sikhona apha sila toilet abantu singaphiswa yasho ukuthi uyangena ngapi. Manje ucina senzani ukutha khona eceleni? Kuthe eceleni kathi uzathini. Yo uyawasuba nje isisi. Abantu bakhangela nasukuthe lapha. Hayi bakhangela bechiye le sector yethu le ihulumende kayinanzeleli. Ngasikhangeleli vele ukuthi sizaphila sithini. Kade simna ngiyathengisa umsikani ngifundisa abantwana la ngibhadala irent la. Manxa kusasa ngavuka ngigula mfile angisela penjeni vele lokuthi isector yethu vele kayinanzelelwa abalanda balayo isector yethu le aliholi li asiholi siyasiholisa manxa ungathengisa ube wazi ukuthi vele anila mali abantwana abahamba esikole phela bayaxotsha. Usuka lapha sikhathi bani ungena sikhathi usuke sikhathi bani? Lapha ngena lapha ngo7 ngisuke ngo10 sengixongolozela ukuthi nxe abachayise emsebenzini bangabe bedobha amatamatisi bayebheka. Abantwana abangani? Abantwana 5. Ubaba ukhona kodwa? Hayi ubaba umsika lo. Awula baba cula konke ngobenzela. Yimi bayenzela. Wafundisa la. Ngiwafundisa khona esikolo bayahamba abaxoshi la khona. So lana ngifuna ukuthi ngithole lapho income evela samuye ukuthi ngikwazi ukubooster this thing. Into le ngayibooster otherwise ngangiyenzela lanyana. Izulu nqali sina njalo ubona kule emaphepha nje landlani uya ngaphi? Ngiyagijima ngecatshe emdulini. Sengijiya kunjalo kunethi. So uhulumende kumele sinanzele sifake lathi amashedi sivalelwe phakathi njoba iyi-sector yethu yona le. Yikho lapho kule umsebenzi wethu asinanzelelwa thina.